जजलपा जी शकुन्तला स अभिव्यक्तिया माध्यम ख हरिक प्राणी यथगु सदु हरिक स यथगु मोदु समाजे गुलिन व्यक्तिन स थेका जंगु ख व स गुली मेजुया गुली बाखजुया गुली किपाजुया ल गुली चोसुजुया लेनाचुनी समाजे हिउपा हेत समाजे चोपी मनुते गुनुगुले जागरण हे गुनिति थस फुक थ स थेका चुनि पिनिगु स चिकपिनगु दथि बुइगु छगु कुतख हलिमी थया चंगु स या त लिपातंक लिंका चुनिगु छगु माध्यम धैगु भाषा ख अरे भाषा या त मका तेगु जोला धैगु लिपि ख भाषा व लिपि पाखि स ता इताक लेना चुनि ता इताक थया चुनि भाषा या संरक्षण नीति लिपि या जगेर्ना या नीति ता ई निसे नेपाल भाषा खेले मध्यक व जो मधुगु योगदान बियाचना दिम छम हने बहम व्यक्तिया स थौ थ्वेकेगु कुत याना गुजुल नेवा देदपु किपु समितिया नायो भाजु नाप थी खल पुचले आबद्ध जुया नेवा संस्कृति तजिलजी नाप नेवा तेगु समस्या मोयाना नेवा उत्थान नीति ज्याखयना जना दिम भाजु बुद्धिलाल ज्यापुजुयागु स थौयागु हलिमी थया चंगु स या थुगुबे थ्वेकेगु कुतयाना गुदु भलसक्या छिसा वेकयागु स न्यानादि अलि नेंकादि धका जास वेकया तना थौयागु खलबला लसकुसया जजलपसर जजलपा थौकनी छुछु ज्याखे चाहिँ तकेना जना दिएको दु वसका कना दिसले दक्ले नापा थौकने न्याउखु थासे न्याउखु खला पुजले दना सोंदु ओके मध्ये नेवातवे नीति दके महत्वपूर्ण कथा जाजुपति नेवादे डबुजुल ओ नेवादे डबुली राज्य नेवातवे नीति गणना मछिने कथा निर्णय यात्रा दास विरोध यापति कथा यावना जुनुदु अले नेवा देता नेवा समुदाय याता मरेक मगाउ थ यापति थासे चिसा छौ आह्वान याना छौ चिसा इनाप याना चिसा वो चीज चाहिँ विवादित रूपमा चिसा चाहिँ अधिकार क्याबिनेट हजुर त्यो कुटले चाहिँ याना छौदु नेवा देदु नेवा देदबु नेवा तेगु आधिकारिक संस्था कथा कया चंगुदु नेवा देदबु केन्द्रीय स्तर या मागु ज्याखला याना चंगु हे जुल अतेही किपु लाग्यान थो संस्था विस्तार जुया किपु समिति धका निसोंगु जुल उकिया नायो कथा चिसा ज्याख याना चना दिगु जुल किपु लागाय त सुएगु कथा किपु लागाय दुनी चाहिँ छुछु ज्याख त याना चंगु दुले नेवा देदबु स्थापना थन जुसेली ठो आयुक्ति गु नो पराबडी बेवा चबिन्दु निरन्य हजुर वेकपि वे न्याय चिसा ओले अदान पत्र गा तयुदु छिङचागो बुन्डतया अदान पत्र सुन थन स्थानीय सरकारले वलगाटा छ त्यो छिङचागो बुन्डयो लागि ध्यान बिया जनाबिमा त्यो जिम किबुमता लागि मलाई ओले जुन छ अभियान कथा छिनो दास तो सुना थो जा पुंजु दाई वेगा पिंदा जुन भोट बिउ मला छिकना चाहिँ वचन बिमा छिकना जुमु भोट का नीति या चिसा चाहिँ वो अदान पत्र छ बिउ ल लिबा वेगा बि त्या ढंगा तना वो बि फोकसित चिसा सम्मान न याना हना ब्लेन चिसा ठोय खाइदा चिसा इंगित याना हजुर तर दुखय ख वेगा बि तना वे ढंगा तो नेवादे दौली कम्तिन नेवातयो भाषा साहित्य संस्कृति लगायत जीव हरेक जनजीविका यो संस्कार संस्कृति दु वो चीज त न चाहिँ फुला पुस्ता नु पुस्ता सरेना यंजो लागि मलाई नुको ठाया जिसा वेगा बिन्द प्रेरणा बिमा मलाई थोचे थेयोगा थुगे जिसा टोट मयो थो जिसा नपना पय यंगिमा अलि जग जीविन जीवन त दुजासु नि त यो जाखा चाहिँ 20 लाख रुपैयाँ सन्जे झुवरा समिति दु झुवरा समिति छौ वरा समिति चाहिँ 2 लाख डलर चाहिँ छौ कार्यक्रम यानाउने लागि जहाँ 20 लाख रुपैयाँ मागेन अहिले चाहिँ थन किपुली दुने नेवा मखबी
अथवा सरकारी अफिस या अर्ध सरकारी अफिस तैकेन जेपी नेवा भए मसबी कर्मचारी लागि चिसा चाहिँ वेकअप इन द नेवा भए सिनी हो रेगा जनता जे देगा चाहिँ वना 2 लाख डना चाहिँ 20 लाख हजुर तले न्यू कार्यक्रम लागि चाहिँ 40 लाख दागा चिसा मागिन होला अले वेकअप न सुरु लाछ थो डे दबै निते जिमसा दाफिया मफु यानी वेकअप न चाहिँ स्वीकारमा हजुर छगु खला गैर नेवा ते त नेवा भए सिनीगु ख थया दिल ओ ज्या चाहिँ पु मवंगु न चिसा नेतना दिल उकी मध्ये मेगु झिंच्यागु मध्ये आ छिन नेगु चाहिँ छुछुजुला मु मुख नेथिने माला दासा छुछु ख नेथना दि अडान पत्रे दुथ्यागु अडान पत्रे बनला द ठक्क मवेरंगला हजुर मलाई तर आटक चाहिँ वेकअप नि पाखा चाहिँ ज्या चाहिँ खन बन्ने छुन मजु खन बन्ने ग्वाली आयो छुन मजु अले कथे कि स्थानीय स्तरे स्थानीय भाषा आँखा बङ्की हुन धागुदु सोगु तही तक नेवा भाषा आँखा बङ्की हुकी ज्यान जुया चंगुदु स्थानीय स्तर उकी चाहिँ नेवा दे द वयु किपु लगाइपटी गुहाली व सहकार्य चाहिँ गुलिदुले ठिकै सो क्लास मको सोनी नसे वना आन्यो क्लास ज्या चंदु हजुर अले वो चाहिँ थन गुठी नब आबद्ध ज्या चंते स्कुल टेस्टमा चाहिँ बंगा चंदु दिल अले प्राइभेट स्कुल टेस्टमा चाहिँ त्यो बंगा चंग बरु हजुर अले सारा थुसी चाहिँ हिम भंगी कोटया त्यो खला दगाते त्यसने ज्या चंदु हजुर ओन जिथा छे समझ छे प्यो क्लास बुनिम ओ छे समदु ओ छे त चाहिँ छोकरा बियाल जेगो किपुरगा हजुर ले सुना बियावर गानेना मिसना बियावर छन्दको बिउ लागि मेबन्दना बिउ गाडी मेबन्दना बिउ गाडल हजुर अब ब अथवा बंगी अथवा छेजम नजे थक सोया बिउ गाडा हाटौना मसु छिटा एक खबर छुना मरो हजुर अले अले व चाहिँ त्यो शिक्षा समिति या त न चाहिँ शिक्षा समिति चाहिँ नव धर्मसर दिवले भन्छ छौ ज्या ज्या चाहिँ आठौने अछे कुटकुटले कुली पि मरो नव जजबे सरना थोने मरो मलाई वही सबमा चाहिँ भतिजा नोकठा बिचाया माथे चोरगा पासन दथे खचे जोदु हजुर अले छिपी नेवाडे दबु नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारले वनि बेले नेवाडे दबु थे तरम 17 सुमे वर्ष छ अब छाट गाल मसिला तर थन चाहिँ छौ हिजि सुराछ तो राजनीतिक तो गुलिना तिन सत्ता वइ पनि प्रतिद्वन्दी अथवा प्रतिपक्षी मरु ओगे चाहिँ कि यो सन्दर्भ चाहिँ प्रतिपक्षी देबिए नेवाडे दबु ख थगाना गुल्स्या क्या गया अले थया जगह खला देखेन दन फिलिङ जुलगा आवया नापा चाहिँ अठे मजो अले गुलिना योजना त दु योजना अच्छी नक्ति न धया दिला सत्रु कथा क्या ढुंका नेवा दे देबु यही गुपति योजना त न पारित मजो जी ख अब चिसा थुजिला वेगा पिन्दा चिसा छु यो मार्ग महिना हजुर नबे दयानो जुल थु न चिसा मार्ग महिना अले थुसी थौनी छौ सुला छ इनसा नेपाल भाषा प्रशिक्षण नगा 3 लाख ना तै दो ओ 3 लाख तै दौले चाहिँ अले थन खचुला पासन दथे चिसा चाहिँ प्रत्येक वडा समिति बना चिसा प्रतिलिपि सोसो क्लास गाउनु अले निगो वडा समिति लागि न्याउ रञ्जन लिपि क्लास गाउनु गा खलन होगा हजुर अले वे अनुसार चाहिँ वेका बिना चाहिँ थन वो झिन्याउ क्लास का लागि उलिना माउ सामान बुलना माउ तलब सलो यो फुक्क चिसा जोरे हैन हजुर 7,72,000 ती टु वर ओ खण्डु ओ चिसा छौ प्रपोजल थन दागा अन बियंगा बेले अथन जम्मा दो देवा 3 लाख हजुर तो 3 लाख दुन्छना चाहिँ तो भिंगा नि गाते अलि ब भिंगा यन उले चाहिँ सने चेयरमैन थिएन हजुर चेयरमैन थिएन अले ओ थिएनगा चाहिँ लिपाले अनि मेबी पासन पाके चाहिँ तो मेयर साहब चाहिँ असि सकारात्मक मरु गा ढासिले चिसनाले कुटा या मन न्याय मनले बना हजुर ध्याल मज्यू मला ठोय झोले मेयरपति देहान्त न जुल स्वास्थ्य कारण वेकम मदल मदि ढुंका चाहिँ आजिया ख या त अपुइ कि छु कथे ताका दिया नाफियो हिसाबमा सबैला नाफला तस्का अब व्यवस्था नाटो जुल उप मेरिट मलाई गणना सुन कथा चाहिँ अर्का बिहा मटो जुल हजुर नोया माथा चाहिँ वना नोय उ बेरे ख तर दुनिया उया जैना जया सन बेका नि वेका अर्का कन भ्याटो मरु मलाई हजुर अले थुसी चाहिँ अपन थौन जना थन छि सोच छि पास्मी सँग चाहिँ
छन् यो निसियो चौरन्दन लिपियोपट्टि केली जात्रा छैन त हजुर त्यो मौट 3 घन्टे 16 गयो लागे हजुर सो कार्यक्रम याउने और गाने वर्क अपने बजेट यावला बजेट यावले 20-25 हजार गुल देव ठ्याउ दुआ मलाई अले उठेको गनाउन दुखायो और गा खजले थनेम छि स्थानीय मंगल माध्यमिक प्रिन्सिपल याजमा पेटी महर्जन हजुर वेकला चाहिँ थो खचिसा ल्या चाहिँ आइट थो बजेट गुली टिप दिखा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बरको मिनिमम नम्बरको मध्यस्थ हिसाबमा गुली दाँत तिउका वो दाँत पिका वो दाँत पिका का चाहिँ स्थानीय सरकार खलार गा खलाउदु अले अपन जिल्ला थो कुन फन्ड बहुदु बिलाल जी अपन चाहिँ नगरपालिका तयपति खन्द पास दु लगादो स्वाद सरकार त्यहाँ हजुर अब चाहिँ थो भटोमा चाहिँ जियो हजुर बाबा लागु जिया योपट्टि बिचायना जना दिगो जुसान गुली ख जिया त चाहिँ जुइन धुनको कुतक थिकी प्रचलित लिपि नाप रञ्जना लिपि छला ब्यानर त तपिन्त अब थौपट्टि व्यवसाय ना तपिन्त चाहिँ छिक पिन्छ हना बनाना बिहादिल दसी पाउन इनादिल उगु ज्याख या त चाहिँ गुको थ आर्थिक स्थिति मानु दुनी आर्थिक व्यवस्थापन याना जना दिगो दो उकै लागि चाहिँ DW पराटकारी पास्ने र दुजा पास्ने दतुए हजुर साला भ्याका ओके स्नागुल तेरगा सिसा अन चाहिँ गुल्चा दोसे तेल गुल्चा यासा तेल गुल्चा पिडोना तबिन्दु हजुर हजुर अले वो कार्यक्रम जो हुनु चाहिँ नेवाडी दबो के बोल्न समिति हो निको गड्डम वजना जो जला सिसा ओके त दिन लगा सिसा पाजंगले अन छौ सुरा अब दिबो चाहिँ छौ अन्यपट्टि पपुलर डिबेट हामल गाव मला अब सी में त मिज गते आवस गा ओ कने कुन वया चाहिँ वो सी ची गाउने वो नौ ची गाउने ते उले यास गावते डिपोज या बच्चा पपुलर था दिला अले वो थासे चिसा वो कार्यक्रम या हैन अले ओके चाहिँ थले जने चेगो गुइगो दिए चिसा दुया बोलगा स्कुल ना रजना तबि नगरपालिका न तवे जल हरेक जो र समिति नगरपालिका दो जल अनि स्कुल दो थना क्याम्पस दो गुली व्यक्ति छैन चाहिँ नो छे अथवा चपा छे ना एना मला गुल्सी थवे व्यक्तिगत ना त्यान याउदो गुली चाहिँ अब पसा त्यसना नेव पसा त दो इन्सान तौदो अले गुली या चाहिँ मेमे पसा त्यसना रञ्जन लिपि त तौदो अले थोतौ काने ना सिसा वेग पिन्द यामा चाहिँ स्थानीय सरकार यामा हजुर मला रञ्जन आखना त पिन्द चाहिँ सम्मान या अनपो बिराप्ति जयमाल सरकार ख तर सरकारमा चाहिँ ठिकै ध्यान चाहिँ छयामुजो अवस्था छिसासा यामा नुरगा छिसा या नहुला अले वो जो कार्यक्रम दुने नगरपालिका चाहिँ त्यो नेवाडी दबई चाहिँ व्यवस्था अथवा तिरस्कार या त्यसै या चाहिँ भावनाको कथा कोही कारण हैन अठिमको छिसा नेवाडी दबईपट्टि थवे थो कोस देगाउने गा छिसा अन प्रस्ताव तैले अनि प्रस्ताव तैले जे थमेसन न अगे नेडवा राजे तेरगा बसाबिया अले उन अब उपस्थित दुबे पासिनसा ना चाहिँ गुल्चान निदवा गुल्चान दोछि गुल्चान यासो हैन सचिव सुइगो गने छौ लख सुइ दो चाहिँ देवा बीर गा चाहिँ बसाउ बिबिन्दु अले आ वो जाजो देव दुक्या नीति चाहिँ त्यो आवे भटक 19 गते छौ चाहिँ टिपो यो चाहिँ गुलिन पासमिन्दु विभिन्न राजनीतिक रूपमा सचेत पासमिन्दु वगा पिन्द फुक्कसित पोबिया इमसा थो भटक 19 गते सटा वो दाप दुटिनेपट्टि योजना देखाथ्नु हजुर अझन योजना दनि पुमावनी हजुर गुलिना चिसा धाइदिल वो स्थानीय सरकार यामापट्टि ज्याख चाहिँ व्यक्तिगत तवर छगु संस्था याना छंगु दुधका कना दिल छुदाथि नेवा टेगु जकमखु कि गुलिना थन मौलिक सम्पदा त दु अमूर्त सम्पदा त दु व लिंकेगु नीति व सम्पदा धैगुला नगर्यो हेजुल उके चाहिँ स्थानीय सरकार वा मचाको अले व थि खलपुच है माउ खलव संरक्षण यागु नीति तो सरकारले वेबी पास पनि भाषिक रूपमा चाहिँ मोटु पिन जिफुजुला अले वेका पनि चाहिँ नेपाल भाषा रेगा चाहिँ कार्यकर्ता न गणना ज्याचन मतन दुजुला अले वेका पनि वो समूह पनि नाप्न चाहिँ उली सम्पर्क तापा पनि जिउ कार्ड नै नादि वरा नसे नगरपालिका ठंक वइ बेले ओ विचार ओ सोच दुबी म त वइ मो खण्डुजुला सा छौनीमा दो खसा न वेका पनि खन निनिम खोजिमा मला अथे जो कार्ड नै न तो सुन ज्या या माथे सम्बन्धी सुना न ख मने लुया लगा दासा वो खैदा चाहिँ व्यक्ति या मा खनिगा
सो समझ के मने बोला था वो खै त चाहिँ व्यक्ति या मला वो व्यक्ति या त वो चीज चाहिँ मे पिसान नाला तो चाहिँ छुना खला पूजा पाखे चाहिँ ए ठोचीले यामा चीजका वो ठोखमा बजारे गए जाउँ त चिसन थुइदा जोनीमा थुइदा चाहिँ चिसन थै ठोक्सन कार्यक्रम याना यिङमा थुले लेंगे मार गया चाहिँ कार्यक्रम यामा हो खानाका हजुर अहिले ठोस सन्दर्भ दिने चिसन आजको मखो नापा नसेन छौ छौ निक्टी जानी जिन छौ खला अथवा छौ पूजा दे मला वो छवे खलगा चाहिँ फुक्क जाई मखो थमा गुलिन खाना वो फुक्क ज्यादा वो ठुन भइ मखो अहिले थपिङ के अन वो बिगिबी म दे मखो जो कारण वो सुना खनी वो खबी म साथे अथवा खन्थुबी म सुसु दुले गाजन थेक चाका मिखो भया मला सुल्लास पल मनहरुले दै जाजन मला यस्तो कारण चाहिँ गुलिन नेवा समाज दुनी चिकचिक चीज झया लागिन चाहिँ छौ छौ चिची पुचा या गुठीका छौ देगा वो व्यवस्थापन जुजु हुआ छौ खाना तर आउ या चाहिँ तो धरासै जुजु वना छौ खाना हजुर अगु दै दिल थगु विचार व्यक्त यागु नीति अलि वे समान विचार दु पिनगु पुचा पाके खल पुचा निसोना चाहिँ ज्याख जुया छौ दुद कान तया दिल अथे आछि छमय व्यक्ति जो साना थिथि खल पुचले आबुद्ध ज्या सना दिगु दुग थिकिया दे दबुजुल ज्यापु गुथि जुल ज्यापु महा गुथि न जुल अप हलि नेवा गुथि न जुया छौ दु नाक न प मेगु समुदाय स्तर दिपयुपति न छि समिति के दुजुला छु ज्याख यागु नीति ब्याक्ल समूह खलपुचा दिके माउख वा छगुए खलपुचा ल चाहिँ ज्याख या फैमा खुछु दुतके जे थो नेवाट चाहिँ नेपाली दुने लकै मध्ये सभ्य नागरिक कथा चाहिँ हुना चाउँदु जुल अहिले थो सम्भवबाट थो प्रेसिडेन्ट साबिन्छ नेपालको आक्रमण याना तो देश या तो इमसा गोरखाली देगो खा गोरखा देगो खा नेपाल मको गोरखा देगो खा अले उ इले चाहिँ इमसा चाहिँ नेवा त एउटा गुगुथा थुन्दा तरेसना यिजो छिना थुन्दा तरेसना यिजो तयो हिसाब हो छौले इमसा चाहिँ छौ ढंगा म्यो ढंगा म्यो व लागत चाहिँ कब्जा या हुजुला वो अवस्था चाहिँ इमसा चाहिँ सुइगो मर्म सुइगो भावले त इमसा कगाइ बिले खाय मक्ता अहिले वो चाहिँ वो कन्टिन्युटी तो पोस्टा इपिने वया कथा न्याउ जो कारण अन्त के मले पिरा लाग्ने जिसा खाना न झिठा जालमा बस्यो नेवाट यको पिरा लाउ खाना नेवाट छैन त मेमेठा त थासे बना सो नास मेमेठा चोबी मोटेन इमसा अनेक कथा चाहिँ पिरा बिउल जुजुला अहिले अझ जो कारण चाहिँ इमसा स्वयं चाहिँ नेवाट नीति ठेठेमा ए मार्गले इमसा बिचाइ बिम खोजुला अहिले अर्को कारण छिसा झि नीति मार्ग चाहिँ गुली चीज दो चीज ना चाहिँ बुल्न चाहिँ ननाउने तनाउने त्यो क्रम सुर जो कारण वो बिचाइ बिले जिबिया जिमा जुला मलाई ओके चाहिँ तो हरेक चीज याव लागि चाहिँ अब समय व्यक्ति के यको बिचा त मवे फुजुला उता चाहिँ उता बिहा तबिया तागा उता अनेक कथा बिचाले फैम खोजो कारण चाहिँ भिन्न संस्था सुना चाहिँ या मला उनी के छ बाध्यता खनि बाध्यता जुल अतिसा निवातला छि सोनी गली दुनी जगह दु पिनिन गुली दु न लिमिट अपो मरु ल्याख्या बहजु कथा जक निवात दु जुल तर समस्या वय ख इमस थिथि खला पुछ तेसन जोनी गोपति समस्या हरेक छवे जो सान ओ समस्या छ्या जेना म ख ओके चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ तो त्यसैपछि सब समस्या खण्डो जुला हजुर खला पुजा दाइको बेला झ्या मास होइ मलाई अहिले कार्यक्रम तै अहिले झिज खला पुजले उही पास दिन छौ खलगाजको मखो प्यो पुजले लान्छु नि अहिले छौ पुजले जाजो छ म्यो पुजले सोफी मखो म्यो पुजले जाजो छ म्यो पुजले सोफी मखो अझै झ्या चाहिँ खला पुज्न झ्यायाहरु गा चाहिँ तात नाचौँ खसान वो लिजा वना नि कमजोको जीव दिउ अहिले तापक झ्यासो जोनी जान ज्याजोंदु सब कारण चाहिँ थना खा अटकै समाधान चाहिँ छुजिफो ठिकैले चाहिँ खला पुजले वेबी मनोजन भज क्वाटबी माउ खण्डत मलाई ज्ञान बिना माउ खण्डत मलाई अहिले पासपन नाब चाहिँ ख ठीक फुपी म त दुनी उना माउ खण्डत पुजा दामा हुरको ज्याने सक्ले वयो सक्ले चोनी तर ज्यामो ज्यादा ज्याजोले थया ख अहिले चाहिँ क्वाटबी म त चुनाव गर्दा चाहिँ निश्चित टाइममा दुनी जिसा ठुले थया गा चाहिँ जिसा सौरुटिन देखबै मलाई रुटिन चुनाव गर्दा चाहिँ दसी जिसा ठुसे प्योज के ज्या लाछ प्योज पक्का जी न्याउ ज्या या लाछ न्याउ जान पक्का जी तर छुरा ला क्वाटबी बस गम्भीर रूपमा सोचे कि मतमा
दक्ले अपल नुगो कोसा नुगो कोसा पिनेमा हजुर आठो खलपुचा यो खैत थने छक दिकाछन जी सेनामी कथा छक वनी जिछि त मस्युन छौ नेपाल लिपि सेनामी कथा हे मस्युको जुल नेपाल लिपि नप भाषा सेनेगु पाखि चाहिँ छिगु पलागु कथा न्यागु ख उसका नेतना दिसाले थो 2037 साल नेपाल सम्मत कथा नेपाल सम्मत छिन्ससा वनिदा क्यों इले बोले खास ना छिन्ससा थियो बोले 36 साल इले मंगाखला न देगु जुल हजुर मंगाखला नपना बन्दो नेपाली बे गुठिन गठन जुजान त विकासानन्द यो हजुर विकासानन्द संस्थापक अध्यक्ष मेबे पासपिन जना चाहिँ नेपाली लिपि गुठी गातेको जुल अले ओबले जी सुजगार जया असने हजुर दायो वो सुजगार पसद टेलर पसद सीएम टेलर का पसद छ अले वो पसले जिन जया हुनु जुल जानुले अले वो नेपाली लिपि गुठी पासपिन चाहिँ वो टेलर से दुने छ नोटिस पठान देगा त दुगा चाहिँ नो साइज हो देगा हजुर अले अनुयातिको वे अले वो झिउ पसले वो दायो पसले वो टिका वठाना दो मे था सन गनगन वे गर्नु न चाहिँ अयो छौ छौ ठा देगा त दु जाजन गा हजुर अले जौले थोरे थोरे गुला पाके तथे तसला गुला पाके का वे गर्नु टिका बजल अले उले खास जाजिना मरु जैमे चाहिँ नेम जाम दो दायो पसले मलाई सिगा जैमे अले जिम पासन दथे चाहिँ सल हैन आ पसले चाहिँ सुया मरेका सक्ला उन मजिला मलाई आठो न्यू ग्रुप ना उन्यु रेगा छौ ग्रुप चाहिँ नब बौन हजुर अले मेरो ग्रुप चाहिँ लिप बौन अले जि बौन चाहिँ तो के चन्द्र विद्यालय इतमबाले के चन्द्र विद्यालय र स्कुल छोडो वो स्कुलले चाहिँ अनु बौन जुल अले अनुबन ढंगा अले विकासानन्द अले मलके सुन्दर विकासानन्दले चाहिँ जि उले खनबले चाहिँ त्यसमा हन्मावे मनो खनागा उगु इले वे चौक्यो दास त्यामा खैदा चाहिँ दासिङ बिहा ढाफो मेजुल मला अले वे चाहिँ भुन्यु छौ तरिका न छगा बसा गाम थे खना छगा न्यसा गाम थे खना मला गुली चाहिँ खजो खना न चाहिँ उकै बारे चाहिँ वो ठिक क्षमता त वो खाना का हजुर अले वे गन सुरा चाहिँ वो प्रत्येक क्लासै दुने नेपाल भाषा चाहिँ गुटी ठाउँ अवस्था ज्याछौँ दु तो ठो अवस्था चाहिँ ठो कारण चाहिँ चीज ज्याछौँ दु ओके चाहिँ तो भाइ झिउ ख तो झिउ फाइदा चाहिँ चिस त्यो नपनाप यिंगा जुलाई झिउ मान्छे न भाषा नम्बरको यिंगा जुलाई चाहिँ थियो ज्यामा अले अयो ज्यामा ठुठो यामा उठ्नो यामा फिदा चाहिँ झिबिङ गर्नु न झिउ भाइ न अनने चिस यहाँ तो जनाउनमा त यो कथा विभिन्न खाना चाहिँ चिस अब भाषा यो छ उन्नति भाषा विकासको लागि वेगको व्यक्त है हजुर वो व्यक्ति कारण हैन जिन छौ भने छुटे राज जी मना चोदले जे थियो लागि कम्तिना जे नि एक घण्टा बि मलाई दि नि एक घण्टा बिल लाजला 365 दिनले 365 घण्टा जिजुला मलाई जिगे वसन अफ 8 घण्टा दि घण्टा बि हजुर वसन अफ 8 घण्टा 3 घण्टा बि तर जे मसितले जे थप भाषण दियो सब संकल्प हजुर उ कथा चाहिँ छिसा या नदी गुजुल वो उगु इलेला छगु भाषा नीति जुया संगु जुल नि मला पंचायत यो इले जुल या मा भ्या प्रतिगु मतिना बोलना छिसा लिपि शेका दिल उगु इले वो सेके त चाहिँ गोली थाकुल सेक्टा चाहिँ थाकु मतया तर यहाँ पे डालगा हजुर तसका यहाँ पे डालला हजुर अले वो कि सुला सेकावनीमा सुला सियावनीमा त हुन खनिएना नि छुखाउ पाछि खाउ ओलेला मुजु ओले सुला सेनमा डाल रान्ते काले जुल मा बोन चाहिँ मस्कातिर चाहिँ बैगमटी हो ढासना मस्का चाहिँ थम चाहिँ थुया पासले बो काट्दैन सुला बिसु ज्या आखा चाहिँ टाइम ओले जुल हजुर तर अब 37 सालले पोया उक्ठान ठंगले मजुल तर उले चाहिँ वो अगाडि बंगोले वो ई न्यू खाउला चाहिँ तस्का दंग जुगा साझे दंग जुगा उले सही उले मिखा थिन्छ हजुर अले अब आखा बंकी पिन्सान तो लिपिस वाला चाहिँ तत पिंग चनमा तो थियो अपठान दो मलाई चाहिँ था दंकी नि संगले 90 डिग्री दंकी चाहिँ टस बारेको त हजुर तस्वाका आखा चाहिँ मार्गा छ सोकी अले एकको मोटा चाहिँ तो लिपि आखा सिसी सेकी बेले एकको मोटा आखा बाल्ला बोटका
मला नापा चाहिँ जबै पनि धेजुकी बि गुली खबै धेजुकी बि ओगला जे खड्डा छ तो लिपिसेको बि म दस तस्वाको आखा चाहिँ चुकी सिउ काट्न हैन योको म त आखा बाना तागल अले दुख मटा चाहिँ लछिन उसिराउ जुल अले लछिन वो लिपिसेको सेको सिउ सिराउ मते अले वो लिपि नाप नापन त भ्यान सिउ जुल ग्रामर भ्याला चाहिँ सिउ जुल अले भ्याला चाहिँ ल्यु चाहिँ शब्द न भ्यु जुल मला प्ला प्ला शब्द त आगुले नो शब्द त र पिन्जुना डाल मलाई दसाना डाल सुभा बिजुल मलाई अयो यो शब्द त जजुला बस्ने शब्द जुल त्यो शब्द एकको शब्द चाहिँ थो लिपि सेन्यो क्रममा जुडु ओके लछि क्लास जेले चाहिँ लछिन्दे क्लास जे बिजे ग्यापे दे मका नि हजुर ऐना चाहिँ क्लास चाहिँ यही पको न्याना नाचो खाना अले अले उखना चाहिँ वेका बन्द बंगाल मैला अब बंगुलन माला नि गानी वेका पोबा चाहिँ स्पला छका पोबा पिका छ लिपि अले एसेन्शियल चाहिँ जे वो एसेन्शियल कोरिया दे पिएन दै हजुर चौमजुपति गर्छ गुल्छ दुप्ते अले उके सोइथे वेका चाहिँ अथे पिका छ खाना ओके यको म चाहिँ थ्रीगला सीगला बनि खाना हजुर छिसरा लछि दुनी सेका दिला मला शेनिगो ज्याख चाहिँ गब्ले निसे चुलागो ख शेनामी कथ बुदिलाल छन सियसा जिल्ला धका चाहिँ सुना धाया दिउ ख मला गन चाहिँ दक्ले नापा शेना दिया ओबले चाहिँ ओला खला पसा मनि बेला छौ ओला ओमामेसर पुस्काले गाथुन लाकुले छौ पुस्काले देको दु अले ओले चाहिँ तो पछि वो ये 5 मिनट है क्लास का के उठगा चाहिँ जहाँ चाहिँ ओले वो पुस्काले दुन्त्रा जुनले 5 मिनट लिसे 5 मिनट लियो बनाएका जहाँ चाहिँ लिप क्लास का उठगा चाहिँ जहाँ वो थार से टिकु दो टिकु बेला चाहिँ जहाँ तो ओले विकास नन्द त या क्लास का तो किबले दके नापा क्लास चाहिँ विकास नन्द क्लास का हो अले वेकला क्लास का बेले ओले तिवा सरे दु जुल अले अथे चाहिँ मेमे बिन दु अले मुखी रूपमा चाहिँ तिवा सरे दल्दु म ओले चाहिँ वेकन दाइ दिको त छिसा चाहिँ लिपि सेना दिउ वेकन चाहिँ भालो चाहिँ सेना दिउ दाइ छ मख वो नापा चाहिँ तो तिवा सरे लिपि क्लास का हो ए नापा यो क्लास है विकास नन्द बाबुले हजुर हजुर मला अले विकास नन्द सेका दिदैन ओले चाहिँ सेक्दैन ठोसेको जिले 39 40 पाक पल्लाले 41 साल पाक ठक्क दाम अफ्ता हजुर नापाए साले चाहिँ विकास नन्द सेम होजला लिपि गुठी वया हजुर अले वया वो ढंगा लिपइले चाहिँ अनिता सामी रामदु अथंगले चाहिँ अन वो जाथान से लाबे सो स्कुल छोडो वेकला अनेक फेजौ पनि अले वो अनिता जुल अले सबै चम जैन त शेषा राम समुदु त क्लास गाले अले वेका बिना उनी ता क्लास का पहला जना काई लिपिना काई अले वो ढंगा चाहिँ सोगोको अले वेका बि निमिसिया क्लास का ढंगा लिप चाहिँ तिवा सर्व जिपि चाहिँ अले तो चाहिँ प्याकिङ पुचा देगा ढंगा चाहिँ देगा बेला चाहिँ अच्छेसा क्लास का जुल अले तिवा सना चाहिँ का बुढी छ चाहिँ अब प्रचलित क्लास का अले चाहिँ ग्रामर क्लास भाला चाहिँ का काटले जुर का चाहिँ अले किप्ले चोबिया चोना अले लिपा सोगो क्लास नासे चाहिँ जाको जुल वो ज्याख याना दिगो जुलम वो सेनामी कथा ज्याख याना दि बोले योपति दुमन के भागो यो छु घटना त दु नेथानी मागो ओ कनिए मागो ओके चाहिँ अपाज चाहिँ असिनला मजो त छौ कार्यक्रम छौ चाहिँ मिन 50 बेरगा बिउ इ दुने मस्ता बुझे अले नेवा आफा बंगोर गाने पांगे आफा क्लास क्या जनो अले मस्तला गटटटटा बोलो गुली चाहिँ आइए बीए पास में गुली चाहिँ वो 10 क्लास पास में गुली 8 क्लास पास में गुली चाहिँ एक क्लास बनि बि मस्त न छ अले होला छ अले उले चाहिँ आफा बंगला थक्ला नि होला गुली चाहिँ हुरुरु ब्यान्ड फुमी लादा गुली चाहिँ नगर्ने ल्याउने बे जोले अथे थाको ने दे जिसा आउने चाहिँ लिप क्लास गाले कम से कम न चाहिँ सौन्यो क्लास पेका लासना जो तो चाहिँ तरे मिल्यामा जिसा लिप क्रियामा लास 30000 गाडी चाहिँ सो मान्यता स्थापित जुडु हजुर थोइ जोले छिसा साहित्यिक रचना तना याना दिगो दु साहित्यिक गोष्ठी न याना दिल अथे हे उली जक मया से चाहिँ छिसा प्रकाशक जुयाना ज्याखा याना दिल सफो पिक्यामा दका चाहिँ वो विचार चाहिँ गु कथा हो ख थइ जक मखो कि पासा पिनु कतिके या 2 बार शरीर थी सफु त पिथना दिगु दु मला वो विचार चाहिँ गु कथा हो ख
वो प्रकाशन नगा जी जो ठौनामा मया से कीर्ति लक्ष्मी सब ओले कीर्ति लक्ष्मी सब फिटनार का देखो जुला अले ओले खास ना ते बास ना बे खसु लाजे प्रकाशन जाई पे तस्कम वो कम लगे दुला अले प्रकाशन जाई पे न चाहिँ न्यालाठा त्यो लगानी मगो न्यागो किताबले लगानी मगो मला त्यो मसे चाहिँ अब लगानी न चाहिँ बालको ठिकै एक किताब सुल तस्कम महत्वपूर्ण खबर गाज ने नाल माला मला अले आ छि ममुसी बिम था वना तापा बिन था वना ठोकिराब ठठे दो ठोकिराब अठे दो गाज स ध्यान चाहिँ वेक अफ माने मया फोजुला अले अर्जिब लेला जिसन पिका माखे किताबले प्याइ म खोजुला अले अर्जो कारण जिसन थो प्रकाशन देखातेमा बुढी जिसन देखाते मार छेजो देखाछ जिसन देखा देखि फुगला देखाछ जिसन किते लेसन सफर गाने आतकन डडो जोलो मको तर पिका मा लासे पिका रेसो निमेसे दथि सहमति जिसन नाजको त्याजै हो देखाथ्यो जुला व्यक्तिगत नाते होला अले ओके चाहिँ जिसन त्यो बार सरिवे किताब न्यू पिक्नु जुला सो हाम्रो नेपाल भाषा अब खेबाय माध्यम नेवा भाषा सेकिपति जो किताब जुला अले मेपति छौ चाहिँ जे भाषीय छौ ठिकेपति नेपाल भाषा परिचय गादि किताब छु पिक्नु आठौं पनि चाहिँ वो मजु चले मजु याना ओके चाहिँ पिम गइने मखला अले हाम्रो नेपाल भाषा दा बजार फुट तरे मसी दे रंगला अले ओले न किताब फुटो दai ठिकै छु तनिमा दुला लिगामा दुला मखला छु मेठा पिंगमा दुला मेरो टपिक है मेरो ठबियामा दुला उसको बिचारमा गाते अले जुजुला बेकन बिरम जुजु वना अले जुजु वाला ठिकै अच्छा अच्छा अले अले नाप्लेला छ नि यसन यामले दai मखला जुजु अले ओखनो नेवादे दबुना तो बाबुनी पेडेसँग चाहिँ बाबुनी पेडेस दुनिया त्यो चाहिँ त्यो कानुन कथा चाहिँ लागु या त्यो गो अवस्था आल मजिला अले ओखन चाहिँ लेदबुन चाहिँ बाबुनी पेडेस चपिन्दा अब पुको साटा प्रशिक्षण तालिम बिउजुला अले उके चाहिँ थनि किपुन्दर समिति नाय किपुन्दर समिति छान्जे अले थने पाङ्गा चम्पासा त्यो जिल्ला गुना चाहिँ नोकु रामबल महजन जिसमा चाहिँ वो प्रशिक्षक तालिम चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ किताबको चाहिँ अभाव खनान मला अले छौ चाहिँ डेडबन क्लासका नीति निगा छौ किताब जगा त खने ओके मुक नेवा ते दउजुल अले ओके खलाई बि म ते बति बाटा तेरो दु बिन तेरो दु अले नेवा भए मसब नीति चाहिँ वो न सफो उली जाम्बो खने जिसन सोले बाला मला चाहिँ भालला चोपिनु लागि चाहिँ अझ अपसयको लागि चाहिँ जाव ठ्या जुन मला भा पटक्कै मसापिने निदे वो किताब बग्या भाषा एकदम त थाक्ने अले उखनो सिन्धरी थाउने उखन छौ कार्यक्रम ज्यादा जुमा चाहिँ क्लास देना जाउँ अले छियो चोसे किताब न दु मला हजुर ख चोसे किताब दु वो चोसे किताब चाहिँ अन्तेले सर जिमदार चोसे किताब न जिमदार जाले मजु अन दे दउन बिउ किताब न जाले मजु छार गरे जिमसँग पटक्कै भए म मेजुला ओके पटी सेको पिन्दा चाहिँ थो फुक मुक्क निवा बाग जोला जिमदा मजिला ओके जिमदा चाहिँ निवा बा दु खेबा दु निवा दु मला अथवा सोटा बा दु खासन जिल्ला मला कम चाहिँ न चाहिँ निते भए चाहिँ डोरो दु जुला छ जिमदा वो सोया ठिका हुन्छ अबि या धावले आठ महिला अथवा हाम्रो नेपाल भाषा पिखा मला गाडे अला उन चाहिँ टाइपके बिया टाइप बिया सिरेका छया तेर्न उन छगनी गजि रिस वेर्न त्यही भाषा गरिन जिन टाइपमा त्यो दुठेस ने अले दैन चाहिँ अब फुक यहाँ त खल मखलाको मसिला हजुर अब उसको हुना सी नेवा देदबुला देनियन कये विस्तार जुया वंगुदु तर नेवा खयान भ्या मधुपिनको नीति चाहिँ छगु समस्या जुया चंगुदु हाथ्या कथा नेवा चंगु खेत चाहिँ सफु प्या होला धासा चाहिँ वो समस्या चाहिँ जेनी दैको भला सकाय छन अलि हली नेवा गुठी पाखेन थिथि ज्याख जुल वो ज्याख चाहिँ ठाउँ कने छुजुया छन वो चाहिँ जिरो किपु असे हली नेवा गुठी हजुर गसे कसा किपु चिन्सा सब स्विस वना गठन दोजुल ओले हली नेवा गुठी विभिन्न कचा मध्ये चिनीको कचा दोजुल अले झियो कचा झिन्सोको कचा कथा चाहिँ दर्द दोजुल अले ओले छिबे वसे नासे ओले खासना अझ श्रीकृष्ण दाइ श्रीकृष्ण जी ओले अन भासिलिबे कवाई चाहिँ खोजे जाछौं खनि हजुर अले जी अनु दुनिया जिबे अब सदस्य मजेनी बले अले जिता अनु क्लास का गु
थानकोटे अलिवागुटी केन्द्रीय समिति अहिले ठन चाहिँ ल्याउट पासमी लिपि क्लास का गर्दा ल लिपि क्लास का मला गर्दा या उसले ठ्याक्क थियो असार वापीले बानी वापी उसले बानी हुना चाहिँ क्लास का अनि हजुर हजुर अहिले जिदा चाहिँ यम्मे जिमा जिदा रान्दिक रूपमा चाहिँ जे उखे ठिकै दगा मयो दिउ मजु सुनाना भाषै खै चाहिँ सुनाना खलर गर्दा छ आज मन घरको जी मलाई अहिले थाहा क्लास गर्दा ल वेगअप सुजियामा गुगुयामा गुल्युमाली या खगिने रहन ल अहिले वेगअप न ठनठनको या क्लास गर्न बस्दा सिट गर्न गरिया आज थना मुखनी होला मैले मुखनी छिटा चाहिँ छोसो टिभी चाहिँ व्यवसाय या ओके चाहिँ उयोले चाहिँ नुवा दिचे गाडी मैले यो कथा चाहिँ इजुकेसन ल ठिकै जुर्गा चाहिँ क्लास का हुना पहिला चाहिँ पासमा योसँग ये कल मलाई ये कल अहिले अहिले अन क्लास का ढुङ्गा चाहिँ अहिले लिपठन गठन जुए ढुङ्गा ल त्यसमा त्यो सुरुवात सगा उसले यानुगा उसले चाहिँ ये न पासमी त मसे पासमी बहुदु ठन ठन न बेबी पासमी न बहुदु त्यसमा साहित्यिक गोष्ठी हो सुरुवात चाहिँ त्यसमा सुरेनु हजुर चिन्सा वो स्विसो दे होला स्विसो दे न अहिले वो ढुङ्गा लिपन याना वो ढुङ्गा लिपन सोकति या ढुङ्गा अहिले सहभागी जीवी चाहिँ अन खासै यो मन त हजुर अहिले सहभागी जीवी फुक्क चाहिँ पिने पिने जिउ काट्दैन हैन अहिले अन उब्लेले अन छब्जा जिउलाई गाडी दैम हो नि उयो पनि गाडी चाहिँ हिजो कुदैयो छिपिङ भए माली माली गाडी चाहिँ दैम होगा हजुर जो आज उले थना चाहिँ टिकाम सरलाई मर्याउन उले वेको चाहिँ अनि फ्लामे सम्म ख हलिन भएको थिएमा अहिले वेकला सुत्न दैम होगा चोखा खाए ना सुत्त प्या होई अहिले लेब छिपिङ कार्यक्रम पासमे सराजे 3 दे सराते पासमे 4 दे बल्ल ठंगा होई समाज में या 5 जी छौन्यो खला दन साके 6 जी खय पुनि मको हजुर अहिले बिसु बिसु वे माछु होला अहिले अयजो कानेना त्यसमा अहिले लेब केको नसे त्यो थन किप्ले छन् त यायो त्यसमा देन्दछ याना अहिले नौनी चाहिँ कोरोना नजुजुल अहिले थन अहिले चन्दमान सर चाहिँ त्यसमा असी समीक्षा या लागे बिहा दियो अहिले वेका थय न डेंगु जो कानेना वेकला न इले स्वयं अफ द स्वयं हवना का फुसा या मागा या दादा फाउना या दादा वो वर्ष अथे हिलाउन ठौजिन मजुल आठुसिना ठण्डा ठेंगुल आतकन सुजा जमरु ल उखन छगा चाहिँ पासेलिबे कोबी पासमिन द का जितन उले किप्ले यार गा चाहिँ पी छगो चाहिँ रचना दुग्या तेर्न मला मिर्गा तेर्न आ वो छो या लागे चाहिँ छिक्मी वो थन के वो गसे कजै मिले जा ने वो सोजा कोचाक मला अल अन ढुंगाए पति साहित्यिक बसे या जफुको चाहिँ पासेलिबे कोना या यासना जो किप्ले न या मक्ता गार्डन तेहुगा जोने दाइ आसे जो जो का या मैले यामले दाल आतको लिबो या चाहिँ लमंगा जिम्मेवारी कया मदिनी लमंगा चाहिँ ताई चाहिँ उफने खसकन झाकीमा लगाने आतको सुनाना मरा सुनाना मदानी आवसका जी आजका हान पुली मानिका हजुर भाषा व लिपि लिङ्केको नीति साहित्यपति भूमिका गुलिदो साहित्यला अब भाषा लिङ्के दियो मनोधेमला चाहिँ लाना लाना मर्याउने मखला मर्याउने भाना हिला बनाछुनी हजुर अनि अजिबला चाहिँ उकै यो चाहिँ जिसमा कने मान भाषा गन भाउने मालथाल मन त नि मलाई म त वली से वनी गुली वल खा बिन दक वनी मा मलाई उनी टिज गर्दै मरु आकले थङ्गुने व्यानी विभिन्न चाहिँ भए भियो अवस्था हरेक त्यो भिजुअल लागि चलन ज्या छौँ किन सोचौँ चाहिँ जी जी त्यो नाफानी सो गर्दा चाहिँ भए लानाज गर्न मगा ज्या छ न गर्न चाहिँ चुकोरे नातल गर्न चया नातया तल गर्दा छ ओला सदियो लिबठ्याङ गुनान स्पेफेज ल मलाई अर्थ कानाने त्यो साइट्यो चाहिँ तरवे छ भूमिका दु मलाई अनाफा दसी वो असिया वो निसा दलिबा से दलिबा अथवा निय दलिबा भाषा गुक्सन लाना जुन अर्गा छ अन्वेषण या मासन गलि आयो जुल ए निजी सदन यो चाहिँ भा थियो खनि अन या ससिदल जुल थियो बा खनि अन निय द त्यौला थियो बा खनि आव्या जना थियो बा लाना जुन आगा दियो छ मक्सद जुल असो कारण साहित्य तरवे चाहिँ महत्त्व हजुर साहित्यको महत्त्व कनाचना दिगुले छिसन छिना कचय दिन प मे नचय दिगुदु मे रेकर्ड न जुइ धंको गुदु वो साहित्यिक पाखे पला चाहिँ गुकथा न्या गुक सुना सुयागो उत्प्रेरणा याना चाहिँ साहित्य सृजना याना दिया जिता उले चाहिँ आज खला जिसम मसले मस्ते सफो राखिराब सो छेंडु जान अले वो सफो यो को देवाल मरु खनि अले सफो ला छे चाहिँ किताब ला जान्दु अले वो चाहिँ फखा राबति विभिन्न कथा क्वाडु नि हजुर मलाई नायो तुता तुइ मजु चकला सुले फेदि मजु मलाई फखा रा ए शब्द त दुब्जे
किताब चाहिँ बन्न आगा बन्न अहिले लिपा ठन किरण विद्यालय जो हाई स्कुल बन्ने छन् किरण विद्यालय गाड्नु बुझ्ला अब विद्यालय बनले 6 क्लास हो 7 क्लास हो नेवागा बन्नुका बन्नु बुझ्ला अहिले अन चाहिँ अन कालीमती ना आफू बन्नुले अन स्कुल मोर कने लिपा ठानकोट छौ बठा मस्त बोला अहिले वले चाहिँ वेकअप जुम्दा नेवा भए जुम्दा महारगा चाहिँ जिकी ज्यादा हजुर यहाँले चाहिँ अहिले वेकअप नीतिहरुका चाहिँ नेपाल भाषा विषय तयार तबले अहिले त्यसात बि थे त्यका चाहिँ अहिले जिनले चाहिँ अब नेपाल भाषा बना होला बना उले नपायो अनि त्यस्तै चाहिँ पास या जाँदा यसले फेल जुल लिबाना डोरेन अनि डोरेन त्यो गइ पाले यसले पास जुल होला अहिले अहिले त्यो सम्बन्धी चाहिँ गर्छ राजा त्यो 35-36 साल इले अहिले राजनीतिक रूपमा चाहिँ तस्कै सलबले जाँदा अवसर ख मलाई अहिले चाहिँ किपु नगा पाङ्गाले चाहिँ टवाले चाहिँ चाहिँ वो कार्यक्रम जुन नि सांस्कृतिक कार्यक्रम जी जहिले चाहिँ सबसे नेवामी निपुच नेवामी मलाई कलाकार जिमे फुक्क नेवा त मलाई तर म्यालीले चाहिँ सबछ अहिले मनन हे ठुले सया मफै मलाई सया मफैगा त्यो एठले साझै मिले म त गाडे अहिले 5 मिनेट चाहिँ मेमी हाले पनि सँग बाजा चाहिँ पास्न त्यो मिले मलगा नेवादे थियो बस्ती वया चाहिँ सबसे नेवामी गाइले मिले म छ सीएम नेवामी मरु डालगा त नि नेवामी मरल अहिले झना सोले यो को देमाने भने नेवाटल मसिरो थाहा छ गरे नेवामी मरु जुइगा छन् भाषा राजनीतिक रूपमा हुनेले चाहिँ राजनीतिक रूपमा हुन चाहिँ 5 मिनेट चाहिँ साहित्य चाहिँ लाग क्वाटबी जुबी म त मरु जान पनि अहिले वे दुर्लाल सरी सब निबमे इमु छमलले दुमरी कुज बेनो धामी अटेन्डो मचमे मेजमे खसाना केन राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा गुना चाहिँ त्याचुन देखि थैया ते मेद जुला अहिले अयो मे सब नि मेरो दुख नि जबला चाहिँ थोइ मोइल गा छ सुयसेकमा लगा दिने अहिले अन चाहिँ जिता छु हजुर मलाई जे सुयर गा सुन तर थर्ड हजले मजको चोयो आ जिसा गुलिना ज्याख याना चुनान दिएको त जिसा भाषा प्रति मतिना तया नेवा तेगु उत्थान नीति नेवा समस्या नांकेगु नीति वो पहिचान नीति ज्याखैना चुना दिगु हेजुल थिथि थासे थाउ कथा ए समस्या त अझन धनी अझन व राजनीतिक मुद्दा कथा चाहिँ निहनी वया हे चंगदु छिटुके किप्ली जन्मजु कथा किप्ली बोलंगु कथा थिथि खला पुचके ज्या दुजा कथा ज्यासना चना दिगु इले छिसा खंका दिगु समस्या चाहिँ छुछुदु जिसन ल्याख्या मालदासा न्यथने मालदासा किपु लाग्या चाहिँ छुछु समस्या त खंका दिया अथन जी छौ संसार तकना चुनो हिसाबमा थो जी मरे जुंगा जिस अन्त्येष्टि जाई मन अन्त्येष्टि या इले चाहिँ छौ तरम समस्या बातौ खानागा आथौने धमाधम चाहिँ जगत ठौला थ सोबेना हुना जाउँ जुल अहिले वो क्रममा चाहिँ पिनिपि मसँग जगन्जना हो छिँदैको जुल मलाई अहिले वो क्रममा चाहिँ आथन झिगे चाहिँ सिधाउने के बेला कमसे कम सुकली चिदा सुमाउल मलाई सुमाला अनगानी चिदा सिए माला होला नम्नब गुठी चाहिँ याबले गुठा त्यसमा चाहिँ सिटामा इन्सान चाहिँ वो दसियमको चाहिँ मरपिण्ड नीति व्यवस्थापन या अन्त्येष्टि या पाका सक्रिय पटिका अहिले डल्टे पाके चाहिँ अझै निकु सिं चाहिँ अब तेउ चल्नु उसले त जिम्मच उसले त सोयो खड्डा छ जिल्ला फुक्सियो छेन चाहिँ के बुटु छ जो अहिले फुक्साना बाली दुठ्या जो अहिले बालिना चाहिँ सिमन्दै के बेन सिमन्दै अहिले कमसे कम एउटा देनिको सिटा माल्ला छ स्विट न थाक मुजो ऐना सिन्ते गाटो हुँला अहिले आयो अवस्था गले के बना मर्याम बोला बुल्न चाहिँ मर्याम गला जौले चाहिँ सिमुरो काट्न अहिले फुक्क गुठी छुट्दा चाहिँ गन चाहिँ 100 मिलियन याना हेवे कठा ज्याउन सिंगुरामे ना याना हेवे ज्याउन गुली स्या चाहिँ आथन अब उखेन ठिकान दो सिमन्त चले याना चौंदु अहिले अब उके सदा सिम कासे लिबो चाहिँ ठेबका चलन ज्याउन मलाई अहिले अथेन त आथने सुए मन्दका सुमर बेला चाहिँ अब ज्याला थाकुला सुम्बर ठैन दो छिके लाठी टुटिन मर्याउन छियो लाठी पन मर्याउन छिटा सौपन मर्याउन मला वठेन दो चाहिँ थुने वो चाहिँ थलबलना मालगा दास हल्चा डबलचा अयो मखना धबी अयो माल लास अब वो चीज न मर्याउन अब थासन फुक्क प्लास्टिक थलबलना थाक्या बेचौं दु मलाई अहिले अझै बेचौं ल अहिले मेबडी चाहिँ
또 시당 연기 일에 시비는 체라 차가도 되줄라 푸시한 두खे परिजुला अब त पाया खान म धारण मछि अले म त फुका गुठाते वे अले जाखान जगा फुका या चाहिँ आ सारा जाउने हो सिम थना यंगी न्याला यंगीले अले आ गन ला तापा तपक नासे से डिबेटंग वन ला इ काइजुला अले अन्ठगा न चाहिँ हन वो सिम चाहिँ वो डिबेट तयार हुँगा न चाहिँ अब जो लिङ चाहिँ म्या मस्त वया चाहिँ लटंगे माउ मला का मस्त त अथवा 30 डिबी मोड वे न लटंग वे अले उके चाहिँ टाइम यको काइ हुने टाइम को या मिटे बिले तक थिनिले वो जाइरा उन मन जाइरा उन खनि मको ज्यान नाम उन ज्यान उन खनि मको थसे तरौ छ समस्या खाना जोंदु अले ठुकै ना चाहिँ म त गुठी उन्यु दे म त अनिछुक ममरेका उना जोंदु इ द्या जोंदला मला एजो कारण थो असि थो अन्त्येष्टि ज्या लागि चाहिँ छौ छ रूपान्तरण यामा थे त अपकु कथा ज्यामा अर्गार्यो ज्या जोंदुला अखले छिनसरे न्य छन किबले चाहिँ अयो अनबुटी जो खसान ओले जी चाहिँ छन्जे मला आठौने आया ज्या थन नया जानुला अले ठन्डा ठाउँले चाहिँ त्यो त गना जुस जी गा चाहिँ यान पुतले जिमे गुनु तो नारायण बिजुक चाहिँ खपय जमन नारायण बिजुक चाहिँ वे गए जान बेज मरुले उद्घाटन याउटी दिप सोना होला योको पासमे चाहिँ ओके योको यो तागले जेले प्रेसिडेन्ट देगा बोले सन्तन व पके म इनाना बिया मला छेउन दिप दु मला त यो नेफुको या जु जात गाते अले वे क्रममा चाहिँ जिमे धन दिखिए छना छका मिटिङ जोनो ठक्क उखन चाहिँ तो शिवरुद्र कर्मचारी धाम हो अले थुम्बे पत्रकार त चुना छौ समध्यका अले वो ट्वाना निपुतया जने थबा गजग जेको हो मला अले ट्वाना निपुतया चाहिँ वो उना क्योंले अले वो पासन्दा जी ठठबले ठौसुरा जी ठठब खना त्यसमा यो ताला बाला ताला गाते या अले पासन चाहिँ एसे जुसा चाहिँ जिसन सो या को गादियो अले फुसे जुसा तो फिदा चाहिँ किप्ली देका नफाते मार गाजे अन चाहिँ जिहा सोरेनो खसोरेनो जुल अले उके चाहिँ करन्ट न माउ थर करन्ट मसाने ब्याट्री न याजु दिने करन्ट मा लाने मारि ठंगन मगो ब्याज न याजु अथवा अस्पताल न याजु खन्देता अले ठोखन चाहिँ वे करके न सम्पर्क हुन उना खखे लानुले चाहिँ जिसा निको वन्नु न उनले किप्ली नभा तेर गावे गर्दा खन्तेले किप्ली ल महो ठोदके नभा चाहिँ पस्पी जिते जीव योजना गातेला अले छिता पस्पी जिते मा कारण सुधार गावे जिगास न्यनले जेसम्म कर्मचारी जिबु चाहिँ गुयसरी कोरोना जो इले चाहिँ पशुले थग चायो उन क्रममा थियो अनि लासी सो विवर्ष दुनी खास वे मफोटे जिसिन त खना मला गुलिसिया चाहिँ लाफो मि मन गुसिया पाल्फो मि मन गुसिया छवा उला ठुला मरु मला गुलि छेत बिछेत दुनी अले अर्जो कारण थियो पनि छौ मिसिन देख दुसा मला थली अपको थली याउँको थली दंग मला छौ डिपोटेक प्रकार जाछ ठो समस्या मोबाइल आगा चाहिँ वेगा शिवरुद्र कर्मचारी जो वे वेगा मने लेना हो जला अनन्य वे मने बुजुल अले वेगा ठोसी चाहिँ देगा वना पटक सेमकला देखला या टवाना नेबु इजेको वेगला देगतिल अले वो वे संसार के तल येना होना छिसा चाहिँ वेगा तारन तार फोन याना बराबर नापलाना छिसा वेगा था ठंगो होना खकेलना अले वे गए चाहिँ म पछि छोटे दिउ खन्जुल अले थनाउन मे पास्न संसार लाज के ऐसे ठीक जुगा छौ चाहिँ छिदा यो था छौ तेस छौ चाहिँ किबु लागि त्यो न्यू देगा दिस न्यू देगा चाहिँ गुलिन डा 50 खा ओके फुक डा खर्च बढ्दै चाहिँ किबलिन चाहिँ पर्काबी किबली पास्न चाहिँ तो या जुले वे गए न टुक्को जुल मलाई जीवन टुक्को जिया अले उठा खंजिया वनगा अले लेबा वेगला छ लाला तो आज चाहिँ 3 लाख दिएपछि 3 लाख दिएपछि आज ओके जाया हुने ओके ना चाहिँ वो छिसा मन तुना थे तुंग चाहिँ टोटाएर मजुतले खतले या मानि दिला हजुर मलाई ओके न थप गरि या उन माजुला मलाई फ्यान जिन छिसा पेगा मगा चाहिँ या खुवते मा खला गुल्टे मा देखा उन त त्यसना हुने मला अले मटै न चाहिँ ब्याट्री न चाइक माली फु ल्यान्ड गाडी ल्यान्ड ठ्याक्क मन लाग्छ या ब्याट्री न छेल मालफु लासी ब्याट्री न धोबी मालफु छिस अन सोलर न तै मालफु मलाई आदि इत्यादि तेले चाहिँ आइडिया चाहिँ 6 लाख खर्च या हिसाबमा चाहिँ या छक खर्च या टंका गाइजु अले या दस 8 घण्टा चाहिँ सी मुजुलले छिदा गन 4 घण्टा 5 घण्टा विकास हुनु गन 8 घण्टा दिउले अटपटे मरेको पाउजुल नि
मलाई छके उके जुल अहिले मेघे चाहिँ उके सिएम भयो मलाई प्रकृति ओके प्रकृति वो मिसिने चाहिँ मकातले पाक्यो लागि चाहिँ इटा ट्याग च्याक जुल कापा ट्याग च्याक जुल मलाई के हल्नु न कापटे कि के हल्नु न च्याक जुल वो छ्याला चाहिँ वो मिसिन चाहिँ कोही नि कोहीले उहिले मिसिने चाक यगले क्वाफे वदैन क्वापटी वो असि चाहिँ क्वाजा वो मिसिने डिग्लिक क्वाजा भुक क्वाजा देको वो क्वाजा या त चाहिँ फ्यान ये माध्यममा चाहिँ साला यंगा हैन वे मिसिने दुसै पनि अहिले चाहिँ वो ज्या अहिले छिउ मेजौँ न कापा के वा ढाउला छेङ्गो ढाउ कुया ढाउ चाहिँ जुल नि मलाई चाहिँमा बस्छु या त वो लमरो फसा चाहिँ भना बिउ पनि कबाबा इना चाहियो दिनै चाहियो पनि ओ डको के दही जुल ओके मात्र फसा भना बिउ चाहिँले छिउ लाख हजुर वो सुधारेको दिप दाइ थिएन जुल अहिले वेकअप नचिना लाछ ओके लख चाहिँ भाडा भाडा लेको लख होला न चाहिँ मि मसिना मसिला आवले बाला जुल अहिले ऊ टाइपमा चाहिँ छिसमा ऊ डिपेट चाहिँ प्राथमिक बिहा चाहिँ अनि त्यो लागेको चाहिँ गुठी गुठी पाख्ना चाहिँ दाँतिया चाहिँ बिसिन्छ त्यो कुटा या चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार पाख्ने चाहिँ उयो छिसमा भवन भ्याइहाल्छ सुरक्षामाला मलाई सानसला वो सुरक्षा बन्ला सम्म स्पिता पक्क मिका सानसाना उके उयो नाला अर्गना चतजी एकदमै सुरक्षा चाहिँ सिन्टु अहिले उके चाहिँ थोदैको मेसिन न चाहिँ त्यो तस्कै सुरक्षापट्टि ग्यारेन्टी जिम्मानी नसले जीवना न खत्म छिक्नु नाना खत्म रहते होगा हजुर बान लागो जगमा को बान लागु नाप्न प बाम लागु खनो होइ खराब नजिक गुलिना ज्याख या नाचना दि गुदु छिस जीवन का छे बिया दि दुमको दो मला ओके उपलब्धि छु ख दक्ले लिफा वसको लिसा बिया दिसले उपलब्धि ढाउला चाहिँ थाको ठासे अबक्यो मसिन ठासे छिंक्यो हजुर मलाई ठटा जमको सक्कसिता पक्कै न जिउ खला बेला नेना चना दिपि सकल हने बह पिन्ता दक्ले लिपा छुदे दिगति किया निवा नुगा कोसका ज्या खयना चंगु दुसान जस मरयु धका गुली दैनिसा ज्या चाहिँ छमेशा या जस चाहिँ छमेशा कायुन प्रवृत्ति दुनेवा खेले दुने वेक पिन्ता चाहिँ दक्ले लिपा छुवासना बियाली जेटा थियो लगे छ के दक्को म त सान चाहिँ थियो चाहिँ ज्यामाका लगायो चाहिँ लुले दैमुको जाछन् गुली म त दनावै दै टोनी चाली मला थाटा गुक्टा छि उक्टा म्याको दजगे जुल अले थियो छो ज्याले जिदजग मको सक्छन जावै मला थियो छो ज्या दुस सक्छन चाहिँ ठुक्टा जावै ठुक्टा अपि ठुक्टा जाछिने गाडी सोचे बिनला तस्कै मजी तर छौ प्रेरणा हिसाबमा चाहिँ अथे या न्यापि अथे या सपि अथे या लापि न चाहिँ याना वनाचन बा मलाई मेपना ग्वाले मैटर गा मया जुल लाज उके दो ज्ञान ल तनाउन मलाई थगे दो शिव न तनाउन थगे दो त्यो बुद्धि न तनाउन अथि कारण ने थमा यामा ज्यादा चाहिँ थोचे यामा ने गा धादा छि न्याउनमा याना किनमा प्रेरणा क्यासना उफो ठले तस्कै बाला उठि जाका झिसना ग्वालिया मार्गा म त चाहिँ कोटे हेगे पछि उपाय न छेल माखनेको हजुर मलाई अथजल लगा दास अहिले चाय मलाई चा आउने नि तर वो चारगा मेमेले चाहिँ दैमो नि मलाई छौ प्रेरणा ब्याउनु राज ओ छम नगा मेमे चाना न भया नि मलाई ओ थासे चाहिँ छिस गुक्थै सोझै नगा उठै जे फु नि जो आसखना का हजुर ए बिया दिला खलबला इनिथि ए बिया दिला छाया दिला ओके इनिथि त यको सुराले सनाचना अहिले टमेटो जिगे धूप दे गु खतखा लोक जीव लागि दाम लगा तो जे अनि हलिबे थया चंगो अनि स जाजसा उए दुगली अहिले ठोखा चाहिँ सकल सोमै पिन्दा कन्या दुगली नि तस्कन आगरे जे तस्कन ल्यादा सैना चाहिँ सुबा ब्यान तजुलपा आज सक्ने भाजु मेजुपि हलिमे थया चंगु सया थौया गु बोइ छिस हने बहम भाजु बुदिलाल ज्यापुजियागु स थेकेगु कुतया नगु ख वेक थौकने निवा देदपु किपु समितिया नायो भाजु जुयादी नापाउ वेकल थगु जीवने यानादिगु गुलिख ज्या खयोपति बचा हकल छुख तेगु कुत यानगु ख अथे हे वेकल छदिया दिला धासा छु स थेका दिला धासा सुयागुन भिंगु जुइमा धका चाहिँ दिस मति तया ज्यायामा थकान धया दिगु अथे हे भिंगु मति
दुपिङगोपट्टि स ठुएकी गुनिति नुगको सापी व छौहे विचार दुपिङसा चाहिँ खलपुच निस्वना चाहिँ ज्याख यहीगु ख न थका थया दिगु दु अथेहे नापानिसे जुयावगु गु ज्याख त दु के छु परिमार्जन याना न छिपि न्हनि वनि फै थकान वेकल थगु विचार तया दिगु दु वेकया स छित गथे ताल वेकल थुका दिगु स छुदा तेचको पिनगु ने पनि थेंगु दुला यदि थेंगु खस चाहिँ थसन न्याना दिसले मे पिन्ता न नेका दिसन तका इना प्यासे थौया गुठुगु बोस बायवनुगु उज फनासना मेगु वे मेमछ महने बहम व्यक्तिया नुगस थुके गुनितिजी वेगुजी मेगु भोतकै नितिन जिता न बायवनुगु उज बिया दिस थौया तबा सुभा